ny tolona na tsy fanekena ny base toliara hitantsika zao video nataon'zareo gendarmerie pirenena mpitandro filaminana tonga de te hamaina amin'ny olona tsy mitondra ninina izay mitaky ny zony zay a tonga de te hamaina vararaka atao ireo gendarme reto raha ataontsika hoe mivadika amin'zareo manko ny vahoaka mitondra antsy mitondra lefona ary ihany koa mitondra basimborona na mitondra flesy de inona moa natao ireto mpitandro filaminana reto hiady amin'ny vahoaka ve no antom-pisinareo sa hiary ny vahoaka sy ny fananana izay hitantsika manko fa raritsitsy ny olona mijoro mitaky ny zony satria tanindrazany reo io ne raha tena maro sy tanindrazan'ny babany Andrajoelina na tanindrazan'ny babany reto gendarme reto tsy tanindrazan'ny babany sy neny zareo reo fa tany zareo no iarovany zareo a tany zareo ihany koa no ijorory zareo hatram'izao ka mahagaga reto tandro filaminana reto atao fitaovana mena vola de manao tao fahatany hitantsika zao amin'ny alalan'ny video teo ty koa zao misy video toy ny araka ny tenentsika teo zay a tamin'ny radio télévision cité zay a andao arahantsika zany video fa nokevitra natao ireo vahoaka tsy manaiky hatramin'ny farana na ho tapa voza zareo tapa tenda de tsy anaiky zany ary hitar zareo ihany koa fa maro olona naratra na ny mpitandro filaminana reto raha mbola hitohy ohatran'izao satria mbola hitohy ny tolona amin'ny 29 mars ho avy zao amin'ny herinandro ambony io hisy tolona indray hataory zareo ary tena hitondra lefona zareo hitondra antsy na henana koa hitondra basimboro hitondra zay afaka entry zareo amin'ny tolona izay ataory zareo zay ary ny vahoakany ny tapitanana ny toliara koa handeha hanampy an'zareo fa sakana ny reto tandro filaminana reto tsy handeha eny Andaboy Andaboy ty manko eo amin'ny 2 na 3 km miala ny tapitanana ny toliara renivohitra izay dao rahantsika video fa nokevitra nataory zareo vahoaka tsy manaiky hatramin'ny farany ity base toliara ity na misy hala misy raha nolovaky eo samboronareo zahay fa tsy misy raha mihetsika tinalaiko na dia mandeha an-dalambe zay nefa manao sécurité fa tsy mila sécurité fanjakana mihitsy zahay ty misy hala tsy midéclaré tsy misy mpitandro filamina lafy etoy nefa na misy vazaha baka na misy misertifiazy Andaboy eny dia isa zany mahagaso loatra tsika anaty toliara hileva toliara eto Pena problema tao problème le gendarme zany sakanandreo le olo tsy andeha aty ze olo aby baka mivily agny andeha aty sakanandreo mbo tsy manomboky raha zao fa vao anomboky de fa problème reo fa bon ampiaindray amoana avy an'ty raha ty andeha hoegny Andaboy zahay tsy omena vazaha gny taninay tsy azo io taninay io na anakorokory anay io zahay ro tompony tsy azo ny vazaha io Fort Dauphin mbo ahiny tiliara tsy enkena io Malazo marao tsy voanareo misy mpangalatsy atoy ka inareo tsy avy ina ny kitoy zahay manao tourneface mainty toy fa tsy anjariny zany tsy ala itsamposinareo fa tsy rariny raha ataonareo toy tsy mety malazo ny tolara toy tsy miditsy nareo nefa
famzay mahagaga lafa tahay manao tourne-toy marina ro babao zato nareo olombelo avao koa zay olombelo zay ndre nareo hamono zay tsy matavitra zay vao resana aminareo na nareo hamono na itifitra zay tsy matavitra miafia nareo va le 29 ndraiky zay mbo andaboy ay satria tsy raha fafanjakana miala aminay fa nareo tiangaviana tananjoa zahay tseriky zahay tsy mitolo amy karan'ireo any tsy mitolo andavily any fa mitolo taninay toy seranandakanay toy mahagaga amizay zay nanikio ty nifitsy voa telo ty voa tsy hay ty maty aminay any naniky toy telo naniky raiky aroy naniky roy voalatsika alanao tatia raiky raiky fananao tia raiky aroiroy raiky mbo avy bakao tiangaviana tananjoa mpitondra fanjakana nareo toa zaho tsy mitsy Antananarivo any fontsika tiliara etoa mana olobe tsika tiliara etoa nareo valy tsy manao zay hoe tiliara toy potety Antananarivo de manenka avao nareo amy fitiava ino lafa raha tsy mety fa tsy mety zay lafa raha mety zahay tsy malay fampandrosoa fa tia fampandrosoa ka zay mijaly zay nanike mijaly fe lafa raha hafaty anay tsy enkeninay vahoaky ka lafa raha tsy enkeny mba janonareo